மற்றபடி எங்களுக்கு இந்த சம்பளத்தில் நீங்கள் ஜனாதிபதியாக வந்து எங்களுக்கு இந்த வருஷம் இந்த மாதம் எங்களுக்கு இந்த 750 ரூபா சம்பளம் கொடுத்தது எங்களுக்கு சரியான சந்தோஷம். இந்த சம்பளம் கிடைச்சிருக்கு, அது சரியான சந்தோஷம். අපි වතු කම්පාව වෙලා මෙච්චර කවුරු බලලා නැහැ. අපි සෑර ඇවිල්ලා අපි බලනවනේ. දැන් සෑර අපි එක්කෙනෙක් වගේ අපි හරි ආදී සතුටු වෙනවා. සෑර අපි ඔයගොල්ලෝ නාව පස්සේ தான் கையெல்லாம் பார்க்குறாரு. சம்பளத்துக்கு நாங்கள் நன்றி சார். போகுது எத்தனை காலம் கருதுவா எவ்வளோ காலமாக இங்கே வேலை செய்யுங்க? பென்ஷன் எடுத்துகிட்டு போவோம். කලින් වැඩ කරලා දැන් කෑෂ් වලින් වැඩ කරන්නේ දැන් අයින් වෙලා අයින් වෙලා කෑෂ්. கோடி நன்றிகள் சார். கோடி நன்றி. ரொம்ப நன்றிங்க சார். බුදුසසන ඉතින් කොහොමද වැඩ? හොඳින් කරගෙන යනවා සර්. අපි 1750ක් ඉල්ලලා උද්ඝෝෂණය කරා. දෙතුන් පාරම උද්ඝෝෂණය කළත් අපිට ඒ ගාන හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඔබතුමා ජනාධිපති වුණාට පස්සේ අපි ඉල්ලපු ගාන අපිට හම්බ වුණා. ඒ හින්දා අපි ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. ස්තුති කරනවා. சரியான சந்தோஷம் சார். சந்தோஷங்க. நீங்க வந்து எங்களுக்கு சம்பளம் எல்லாம் கூட்டி கொடுத்ததுக்கு மிச்சம் நன்றிங்க. ජනතිතුමනි කරුණාවෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපි මට කලවත්තට ආවට පඩි වැඩි කරපු එක ගැන ගොඩක් සතුටුයි. ඒකට හොඳ අත්ප්‍රසලක් දෙන්න. ළමයිට කිව්වා මේව දෙන්න. ළමයිට සප්පාතු ස්කූල් බෑග් බඩු ඔක්කොම හම්බුණා. අවුරුදු 3ක් මගේ ළමයි ඉස්කෝලේ යනවා. දේම ලැබුණා. පඩි වැඩි කරපු ගොඩක්ම සතුටුයි. අපි ගොඩක් ඒ නිසා සර් ගොඩක් ස්තුතියි. ඔගොල්ලෝ සතුටින් ඉන්න ඕන සර්. හොඳයි සර්. fan of us. ගොඩක් හොඳයි සර්. Thank you so much.